Biragoye kunezerwa ku rupfu ariko kandi tugomba kunezerwa. Nubwo abakristo bagomba kubwira banasifiwe. Niyo tandukaniro ry'umukristo n'umupagani. Atukuzwe Yesu. Munoza muzamura ishoro cy'Imana. Niba Satani yaratsinzwe kubera iki tutozamura intsinzi ya Yesu. Nimugire gutya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Yego. Bwana sifiwe. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Ni mwebwe muriho. Apana uw'Imana hamagara. Byarangiye. Abasigaye nibo bazababwira. Atukuzwe Yesu. Ko muramubwira se barumva. Ko turabwira se Imana ajanye. Ko turabwira twebwe abasigaye. Atukuzwe Yesu. Amen. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Topic ivuga ngo guhura na Yesu. Bwana sifiwe. Barangiza ugahinduka musha. Guhura na Yesu. Ugahinduka musha. Yego. Bwana sifiwe. Haleluya. Ushobora kubuza ururimi. Ushobora kubuza ubwiza. Ushobora kuba uri pasiteri. Ushobora kuba uri perezida w'abayumbi. Ushobora kuba uri kinamama. Ushobora kuba uri umudiyakoni. Ariko utarahura na Yesu. No guhabwa inshingano n'ikindi. Somere papa. Ninde uzi gusoma? Ninde muri gusoma yose? Urongo w'icenda. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Yesu ahageze arararama. Yesu ahageze arararama. Aramubwira ati, tubabirebye kubera kuko bari baziza kare. Abantu baravuga ngo se nibiki bibaye. Dorere. Agiye gucumbika ku munyamahanga. Agiye gucumbika ku mupagani. Maze Zakariya arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanje ndawuha abakene.
kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana benshi. Atukuzo Yesu. Yego turi kumwe. Abavyeyi turi kumwe. Kandi muzamura amaboko. Abantu bazabikomeza tibikiriza. Ariko muzima no dawa bikomeza. Bazabikomereza hanze muzima. Bazaboroha. Atukuzo Yesu. Nababwiye ngo turaganira umwanya mutoya. Ijambo rivuga ngo guhura na Yesu ukaba musha ugahinduka ukaba musha. Atukuzo Yesu. Amen. Ahimediwe. Amen. Ya, uyu mugabo tuvuze Zakayo, abantu benshi barakunda yo kuvuga amateka ya Zakayo. Gusa ngo yari umugabo wari utuye ariko kandi ngo yari afite akazi akajyana amafaranga. Kandi bakamenya gutoza abantu amafaranga. Ndetse banigana bakabanyuza mwishi. Kubera ko kwera umuyobozi mukuru. Ariko hari ikibazo kimwe yari afite. Ntabwo yari akijijwe. Ntabwo yari azi Imana. Noneho bukeye ngo yumva amakuru ko Yesu w'i Nazareti ngo ari bukeneye. Yego. Amenya amakuru. Amenya amakuru ko Yesu ari bukeneye. Aravuga ngo uyu Yesu abantu bari kuririmba wabaye igitangaza ni umuntu umeze gute. Naje noneho nzanga muzakunda. Ngomba gukora ibishoboka byose kamubona. Bezimana icubahiro. Haleluya. Ngomba kumubona. Ngomba kubona Yesu. Uzugira inyota ingana gute yo gushaka Yesu. Abantu bari mu gutekereza bakarara bicaye imitwe bikaje guturika kubera gutekereza za business n'ibindi no kwiteza imbere. Ariko ntibafata umwanya wo gutekereza Yesu. Haravuga ngo Yesu ngomba kumubona byanga byakunda. Atukuze Yesu. Marangize yumva amakuru ko Yesu ari hafi. Abantu baratirasarane n'uwo yasaraje kuko Yesu yacanaga n'abantu benshi n'ahantu hose cy'abantu bakamukurikira kubera kuko yari umwana. Atukuze Yesu. Haleluya. Marangize Zakayo akibogamizi izindi zamubereye navuga ngo ni zamubereye igitangaza zituma atabasha kubona Yesu akakanya. Atukuze Yesu. Haleluya. Imbogamizi ya mbere Zakayo yari mugufi. Nzamana ko none yarangera ka. Noneho areba abantu kuntu babese. Areba nyamishi y'abantu. Aravuga ngo uzanga zakunda. Kubera kuko ndi mugufi. Sinobona Yesu. Nobona Yesu gute? Nukundesha. Imbogamizi ya mbere. Atukuze Yesu. Imbogamizi ya kabiri. Abantu bari benshi cyane. Avuga ngo nubwo nosesera kagenda sesera. Ngo sinohuruka bari kubera hariho abantu n'abantu. Aravuga ngo nubwo nogenda sesera kagenda nyombo sinogeraho Yesu kubera ubwinshi bw'abantu. Kandi nshaka kumubona. Imbogamizi ya kabiri abantu bari benshi. Imbogamizi ya gatatu. Atukuze Yesu. Ngo yari afite imibanire mibi n'abantu. Aravuga ngo nubwo imeze gute sinosaba inzira ngo bayimpereza. Ubanye n'abantu gute? Amen. Aravuga ngo abantu nabagiriye nabi sinshobora kubasaba serivisi ngo bayimpereza. Ndasaba ndi iyo nza kuba nyine n'abanye neza n'abantu nari kubwira ati mpeza akayira chef mpeza akayira. Ariko kubera ukuntu yari yaranyanganyije abantu yarabakubise yarabatoteje yarabagiriye nabi nta muntu wagombaga kumuha inzira. Ni abantu bari bafunze imvune yareba akazagara abantu bana. Atukuze Yesu. Mibandire nibi nawe. Umuntu uzuvuga ngo jera ngo runaka ngo nizo danje ndi yahuye n'iyiwe. Iyawe yahuye n'iyandi. Abantu batari abanyabiheke bamwe banabahana. Usanga umugabo yarabaye iki? Yarabaye umushugi. Taza kabwa, taza kaba, taza genda
inama n'abandi iwe abandi baje gutagaje guca ino abantu batazabatabana batazatanga ibisanzwe tubireke abagore babaye zange rubaba wowe umuntu uguciyeho wese uzubaba uza wicara ushinyitse gusa uri inzoka nta muntu mubanye neza tuzi utanga ifu kuwa buraye tubohereza umwana w'imfuzi tubohereza umupfakazi igitenge tubohereza ingogwa yari afite imibanire mibi n'abaturage ku buryo abaturage batari kumuheza inzira ngo abone aho aca kugira ngo arebe Yesu imbogamizi ya kane atukuzwe Yesu wese manifere afite amatiko atamemerera kugenda atabonye Yesu aravuga ngo nubwo abantu ari benshi nubwo ndi mugufi nubwo n'abandi n'abantu nabi ariko sino nogera utabonye Yesu n'uwe uri mukubwira amatiko amena gute uri mukubwira inyota ingana gute yo gushaka Imana udashaka Imana bingana gute barangize aratekereza yiga amayeri barasifiwe hari abantu baza amayeri yo gushaka Imana hari abantu baza amayeri yo kwinginga Imana hari abantu baza amayeri yo guhendera Imana yamba avuga ngo ibyo ari byo byose kano gace mugomba gazi Yesu aracaha no iki giti ndagishora nta muntu noneho izo probleme zose ntazo mpura nazo ndamureba ndoza mbanza ndebe urwara zamuke ndebe no mu kanwa iriya kuko zoba ndi hejuru kubera ko Yesu aracaha atukuzo Yesu umahagera gutya amenye umuntu wamushaka n'inyota atukuzo Yesu bahagera menya kuko ari umuntu uri hejuru aravuga ngo Zakayo ururuka uyu munsi ndarari wawe gahunda nari mfite ndahinduye kubera inyota wagize bakunshaka umunsi uzoshaka Imana izorara mu wawe impamvu Imana itararara mu wawe nuko utaragira inyota yo gushaka Imana nuko aravuga ngo gahunda nari mfite ndasiba indayi wawe ururuka ntundebere hejuru turuka ntunda hari abantu bari kurunguruka Imana bakazara Imana natwe akagira kwiki aravuga ngo ururuka zatewe ururuka ntundunguruka uyu munsi ndareba twese Imana icyubahiro abantu ko babaye ngo abone Zakayo Yesu amubwira ngo ukandara ari wawe cyangwa ibirabaye iravuga ngo udore utukimana ubu agiye kurara mu nzu y'umusa ahantu hose ukarabonye marare ko Zakayo abuza ahandi hantu hizo bayora kwenda uko abantu bazabareba ati Imana ntabwo ari Imana isireba tukamera Imana amashi atukuzo Yesu kintu tantangaje Zakayo akora ibintu bibiri banasifiwe barahana na Yesu ngo bucya mu gitondo Zakayo bucya yahindutse aravuga ngo ibintu bibiri nimumagana abaturage bose bazi aravuga ikintu cya mbere tahuye neza ko narenganisha abantu atukuzo none umuntu wese nambuye nzoza mwishura n'icyo zindi kurumva wa nimba narahaye igitsura cyawe ndagwibitsura nimba narakwatse 10,000 ndamuheza 40,000 umbabare atahura neza ko yarenganije abaturage icyakabi amenya kuko mu gihugu hari abakene ayo manyange yose yakoze ataramenya Imana ntabwo aboneka ko ari abakene cyane aboneka ko yarenganye iyo umuntu ataremera Imana iyo umuntu atarahura na Yesu aba iri ikuzimu ngo atahura neza kuko mu gihugu hari abakene
cya kabiri cy'ubutunzi mfite nagihereza abakene. Abakene mpamagara abakene bose basi, kubera ko yararanye n'Imana. Iyo wararanye n'Imana, Imana yaraye mu wawe, Imana neza mwararanye, muzabe ikintu uzahindutse. Kandi ibyo bihindutse abantu bazakubona ko wararanye n'Imana. Hari abantu benshi bari mu gukwepa Imana. Atukuse mwambere Imana icyubahiro yeme. Reka mbabwire gusa ibintu bitatu sivyo Bwana sifiwe, cyangwa biza biranga umuntu wahuye na Yesu. Ibintu bindi Imana nica umva ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Ikintu cya mbere, iyo wahuye n'Imana, Bwana sifiwe, iyo wahuye na Yesu uzohindura direction wa uzohindura icyerekezo. Niba wasubenda gutya uzamugira gutya. Niba wari umusizi, niba wari umusambanyi, niba wari umurozi, niba watakataka uzamuhindukira. Mwaje mu bitambo abantu bakavuga ngo se uriya ni chairman. Bwana sifiwe. Uyu mugabo muramuzi? Uyu mugabo yabayeho atarahura na Yesu neza. Reverend arabizi. Bwana sifiwe. Nuwa hano aho mwari mumuzi neza. Jewe ndi mu bantu bakazamugura akanyanga. Kuko yari inshuti yanjye. Kandi ukaga inabi yose kandi ukavuga inyota iranyishe. Kandi twari tubana mu rusengero aranzi ko nta kibazo. Kavuga ati ngahe mari ko Imana igiye kureba. Koje basinzamisha. Bwana sifiwe. Ariko umunsi umwe ahagenda gutya. Ahura na Yesu. Mwarangiza yamahindukira. Yesu Imana icyubahiro. Umusambanye usuma umuyumbi ukamunya amasengesho ukamuvuga butumwa ukamuririmba. Ikintu cyane uzindura Yesu atukuze Yesu. Ikintu cya kabiri uhuye na Yesu atukuze Yesu uzohindura akazi. Abajya ko nimushakira amazi kandi magana. Kintu cha kabiri uhuye na Yesu. Bwana sifiwe. Uzohindura akazi. Aza guhindura akazi. Bwana sifiwe. Yesu yahuye n'umugabo bita Petero. Aramubwira ngo asanga Petero ahawe. Aramubwira ngo Petero akakazi ngiye kukamuhindurira. Tuzovuga bijanga. Ugiye kuzoza ugira gute? Ugiye kuzoza abantu Petero. Utakura bijanga. Uzoza abantu. Imana ibihindura service. Petero atangira kuroba abantu. Imana zimuhindura akazi. Imana araguhinduriye. Kazi wari ufite Imana araguhindura. Niba Imana itahindura akazi wari urimo, ubanza ubaza Imana neza. Ndavuga ngo ntabwo Petero uguma kugurisha injanga mu baturage. Kubera ukuntu ukubonye, kubera ko tukubitanye neza Petero, ugiye kuzoza uroba abantu. Atukuze Yesu. Atukuze. Kintu cya gatatu, iyo uhuye na Yesu aza guhindura isi. Atukuze. Reka mbabwire narahindutse. Reka mbabwire Yesu yahuye
direction. Atukuzo Yesu. Amen. Abantu babaye b'amazina ya kera ntacahindutse pe uko wari uri kera n'uyu munsi ni kukiza ariko wowe na Yesu Yesu akaguhindura Yesu akakwambika irindi zina Yesu arakwambika icyitwa Sawuli ahubwo uyu munsi wiswe atukuzo Yesu atukuzo Yesu yihura na Yesu Yesu aza guhindura mwete mbabwire ntabwo uzoja mu ijuru ndabarahiriye ntabwo uzogenda mu ijuru utarahura na Yesu kuko Yesu numara kuguhindura azaguhindura kandi Yesu namara kuguhindura azagukoresha ijambo ry'Imana rituganze